Apa loh? Nah, kau sak nih. Makan lagi Mas Bro. Oh, besar Mas Bro. Wih, babon loh. Mantap, ambil loh. Mantap Mas Bro. Gede Mas Bro. Ya mantap tuh. Aku takut lepas. Dos gandos mantap. Makanya Mas Bro. Nah, dapat lagi Mas Bro. Nah. Aduh. Sialan. Nah. Ini Mas Bro, Pak Mas Bro. Satu di sini tuh. Wah, ini dapat Mas Bro. Nah. Aduh. Ini Pak Jana, sialan nyemplung. Masih nak rezeki. Dapat Mas Bro. Sialan nih Pak. Nah, makannya Mas Bro. Makannya Mas Bro. Tuh. Nah, nyangkut Mas Bro. Makannya Mas Bro. Oh, dapat Mas Bro. Lumayan Mas Bro tuh. Mantap ya. Lumayan Mas Bro. Tuh Mas Bro. Nah. Tuh kenceng. Bang kodok. Makan lagi Bro. Makan lagi Bro. Kenceng Bro. Wah, dapet Bro. Dapet. Hampir lepas Bro. Lumayan mantap kocoran. Mantap.
Makan lagi mas bro. Dapat mas bro. Nah, dapat mas bro. Lumayan mas bro tuh. Mantap mas bro ya. Mantap mas bro. Berbuih lah sampai situ nih. Sulit tidak dapat sini loh. Panjang lah berbuih kali loh. Bentar lagi. Berbuih kali loh. Pindah ke tempat Iqbal tadi. Situ tadi 5 ekor dapat. Di mana? Situ Pak bertamu tadi. Pak Iqbal juga tadi. Wih. Tunggu dulu. Coba bentar lagi. Ada kok sambar. Ya kecil. Tadi loh. Ada sambaran. Kan mas bro. Dapat mas bro. Dapat. Makanya mas bro. Nah dapat mas bro. Kocolan kocolan mas bro. Makan lagi mas bro. Tuh mas bro. Oh seter lagi babon. Babon lagi mas bro. Mantap. Babon-babonan mas bro. Babon-babonan mas bro. Kocolan asal ramai mas bro. Mantap. Makan mas bro. Tuh dimakan mas bro. Dimakan lagi mas bro. Wah dapat mas bro. Wih lumayan mas bro. Walaupun kecil tapi ramai mas bro. Mantap mas bro. Busa, angkat lo, mbak, babon dapat, jatuh aja kau, awas jatuh aja kau, sini main kawan, bal, betul dulu, babon dapat sini, oh mantap, makannya mas bro, tuh mas bro, oh dapat mas bro. Dapat mas bro, mantap mas bro, lumayan mas bro.